Korkanthi constituency along puthot APHLC pen doning ko rapho lapen Congress pen don pho pangrumpet don thong ke batum amithang rachariya songphan ninga chithe ka viajok BJP along chipa ogdun jangmi poni phai Chris sirkeparni lakha kripli Korkanthi constituency ke parlo langlokso sakti kendra hiniatum chingrumsi langlokso midir pathuak lamalong sakti kendra rally amai padupon bangso mailong APHLC pen doning ko rapho lapen Congress pen don pho pangrumpet don thong ke batum amithang rachariya song aphan ninga chithe ka viajok BJP along chipa ogdun bangso mailong aluhiaman pen Korkanthi local MEC mate Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tiso kachetong dunalong Korkanthi BJP Mondal Committee amai phu doloingti samilangso Education Development Board Chairman Sir Samuel Ronghang District ST Morcha amai phu Sundor Kramsa atum pendang lok Korkanthi constituency ke parlo pinangan BJP songja pietum chitongdun non kirangji MP kiliga hut Korkanthi constituency penta ki ongdung avot pen kachipa haidun jephan chethan pon भारतीय जनता पार्टी आइन में सिपा दुपन ला पेंटे आके है अमर सिंह तिसो निली तुम कैंडिडेट इगलो दो पार्टी कैंडिडेट इगलो अंगली फान वोट क्या अंग पी मतंग ने केरेक पी तबंग सो माइस निल तुहिन में पा दुपन ला पेंटे लदाक तंग सो अबार लोक पोलिंग स्टेशन फोदु जिला पोलिंग स्टेशन फोरा तुमपिन ला दामि चितोंग दुनो जिला बंग सो माइ लोंग दोनिंग कोइ रा फोने दो APHLC pan ki kroi labasona don atubang ini Bharatiya Janata Party long join do diglo lapente don phone do bang ke lage Congress pen bangsi ila dak bang so mai long si Bharatiya Janata Party long nang join do diglo taselang li tumihin pen kanil tumanang si thani diglo je non bang ke Bharatiya Janata Party candidate rakhe hai Amar Singh Tiso pansin il unta ka phai pan kam nang ko si alang li tumihin pen il tuman thanang pachini lapente alang li tumta thanang pachini tu je ki hai ta labang so a party si highway po join si nil tumta lai chini si laso party long join do palang li tumta lam tinang thanang dong mukak men sem sing ti Karbing long life